ndabakunda ni mu gihe mfite icyo mbakundira ubutwari bwanyu, nkunda ko mwanga ibigwari. Ni gutyo twinjiye rero abakunzi b'Intare Official, mugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo. Reka tubifurize ikaze kugubwa neza, kugira impagarike n'ubuzima. Abakunzi b'Intare Official, abakunzi ba Macho TV show, abakunzi bakunda Clever Bemba, abakunzi bakunda Intare za Sarambwe, abakunzi bakunda Amadubu, abakunda Revolution, abakunda Liberation, abo bose tubifurije ibihe byiza, umwaka mushya muhire, umwaka mwiza, tuzawurye ntuzaturye. Aha ni hahandi rero tubagezaho amakuru y'umwimerere, amakuru ya politike, diplomasi, ubusesenguzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Turibanda cyane muri ano makuru tugiye kubagezaho kubikomeje kubera muri Uvira, ibikomeje kuvugwa mu biyaga bigari burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare cya FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo bakomeje kwigamba byinshi, ndetse turaza no kuvugira hamwe, tunarebere hamwe ibyo bamwe mu bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kubiba ingengabitekerezo ishingiye ku bwoko, ndetse n'abayobozi ba gisirikari. Ubona ko mu binyamakuru bikomakomeye ahangaha bikomeje nabyo kubivugaho. Turaza rero turebere hamwe, ni byinshi tuza kurebera hamwe kuri no mirwano ikomeje guhanganisha igisirikare cya Alliance Fleuve Congo MRDP M23 twirwaneho, aho bahanganye n'igisirikare cya FARDC, Wazalendo, FDNB, FDLR n'indi mitwe amajana n'amajana ikomeje kwigaragaza ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntimujye kure rero, mutere udutebe ubundi tubagezeho amakuru uko bimeze nuko byitwaye. Ntaribagirwa, reka mboneho no gusuhuza uno muvandimwe witwa Jean Claude aho aherereye hose, ariko nkaza gusuhuza umuvandimwe witwa Mfizi Anthony John uba hariya Kigali Kanombe. Modeste Musa ni umuvandimwe wambwe akomoka hariya Butare Monasteri, nanjye yambaje nkomoka igahira muri Bashari Mukoto. Muzeroni Dasi muri Australia nakomere cyane. Silas nawe nakomere uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'abandi bose aho baherereye nabo mbifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Ano makuru yacu rero aho tuyahera nta handi nuko urugamba rukomeye, urugamba kandi rukaba rukomeje kugera mu zindi ntera, aho bamwe uko babitekerezaga kugeza amagingo yangaya atari ko byitwaye, kuko ikigaragara nuko abazi intambara yabaye mu Rwanda ikaza kubyara jenoside yakorewe abatutsi, uko byatangiye niko n'ubu ngubu noneho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibaye. Ni ukuvuga ngo guhera muri 1994 interamwe zikimara kugira muri Kongo, abatutsi barishwe, inka ziraribwa, imitungo yabo iranyagwa, amazu yabo ibitari biratemwa, ibikuyu birahingwa, abanyamurenge baricwa, imyaka irenga 20 nabo bicwa ari za murenge, bicwa n'abafurero, bicwa n'abarembe n'andi moko yose irimo harimo za mayimayi zigiye zitandukanye zibica. Ubu ngubu noneho leta ya Kongo yamaze kubishyira ku mugaragaro, aho yaba igisirikari ndetse n'abavugizi ba Perezida wa Repubulika bamaze kubishyira ku mugaragaro, bavuga ko no kurongora umukobwa w'umututsikazi ari ikizira, ubamaze kwishyira mu kaga. Bavuga ko nta muyobozi, nta mushefu kutimiye, nta mu intellectuel w'umunyabwenge wakagombye kujya gushakira mu bwoko bw'abatutsi. Ibi ni byavuzwe na Sylvain Ekenge, ati mu gihe uzashaka bari abana bazaza ari abakuze, babo bandi nabo bazahura n'ibibazo, kuko ngo buriya n'ubwoko bubi. Ibi ni byagiye bitangazwa n'abayobozi ba Kinshasa, ndetse uwitwa Jean Claude ni bamwita ngo ni Jean Claude
Mubenga umuvugizi wa Kinshasa wa Gisegeti we yaje kubivuga, avuga ko abatutsi ari ubwoko bubi, anavuga ko ari ubwoko yabise ngo ni sonde. Turaza byose kubirebera hamwe, mwumve noneho aho ikigero kigeze cy'ivangura rishingiye ku moko, ivangura aho rigeze leta ya Gisegeti aho irigejeje. Bantu muri mu bihugu bigiye bitandukanye, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Australia, abari mu Bushinwa niba bariyo, abari mu Burusiya, abari muri Afurika y'Epfo, abari muri Mozambique, abari muri Zimbabwe, njya mbabona baranyandikira, abari muri Cote d'Ivoire, muri bihugu by'uburengerazuba. Reka manza nasuhuza umuvandimwe umwe ahari hose, bamwita Peter, n'umwe mu bavandimwe nkigera kuri Anda TV wamfashije ntari namara n'ukwezi. Reka mushimire cyane, ari mu bihugu bya Afurika y'uburengerazuba. Aho muri hose nimuhaguruke, mwongere muhaguruke, muvuga ati intambara niho yatangira, intambara yo gukura abakongomani mu kaga, mu kandare, mu bibazo bikomeye niho itangiye, kuko urugamba niho rwajya kuba urugamba. Nongere bisubiremo, urugamba niho rwajya kuba urugamba. Uko intambara, uko urugamba twarwanye turi muri media, urugamba twarwanye ari abasirikare n'abanyepolitike, uko byagenze kose kuva Bunagana kugira no mu bindi bice, uko twagiye tugenda inyuma y'intare, byahamya ko ubu ngubu noneho bigomba kwiyongeza, kuko urugamba rurashyushye, urugamba rurakomeye. Mwabonye abantu bongera gutemagurwa na FARDC, batemagurwa na Wazalendo, babakubitisha amashevro, babakubitisha imihini, ndetse sinavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ahubwo ni bamwe mu baswahilofone bavuga yuko ari abatanga amakuru kuri Alliance Fleuve Congo M23. Iki nicyo gihe kigeze noneho ngo abantu bahaguruke, bya bindi byo kujenjeka ubu ngubu bihagarare. Interahamwe zo kwa Mutayomba zakamejeje, interahamwe zo kwa Dominique Ndaruhutse zakamejeje, interahamwe zo kwa Inyasi zakamejeje, interahamwe zo kwande zakamejeje, interahamwe zari ziri mu Burundi zose zazamutse ziza bibogobogo. Uri kumva ko urugamba rugezaho rukomeye. Abari muri diaspora nimwe mbwira, abari mu nkambi zabi ziri mu Rwanda, izibiri muri Uganda, abari muri Ethiopia, abari muri Somalia, aho muri hose nimuhaguruke, muze ibintu niho bishyushye, mwambarire urugamba, mugure bote, mugure amasogisi, muze ibintu noneho birakomeye. Gisegeti abaye Leon Mugesera, Gisegeti abaye babandi bavugaga za mvugo zibiba urwango, ubu ngubu noneho babishyize ku mugaragaro, kandi ndamya nashidikanya yuko murabyumva, kandi ndemeza ntashidikanya yuko igisubizo kigomba kuva mu maboko. Sisi wenyewe ndio tutajigomboa, hakuna mtu mwingine ambao atatugomboa, ni sisi wenyewe wa ndugu. Noneho twisimbagurikire, noneho tugenda turebere hamwe uko byitwaye noneho za mvugo zibiba urwango. Turazenda tunarebera hamwe uko imirwano bimeze, ariko imvugo zibiba urwango zirakomeje. Reka tubanze twajya kuri Sylvain Kenge. Sylvain Kenge ni umuvugizi w'igisirikare cya FARDC, nawe waje gukoresha imvugo zikakaye ariko zibiba urwango. General Majoro mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni kuwa gatatu tariki 27 kuwa gatanu, umuvugizi w'ingabo z'igihugu wa FARDC General Major Sylvain Kenge yatangaje amagambo ari kwamaganwa n'abantu n'imiryango itandukanye
bayafata nk'imvugo zihembera urwango kandi zibasira by'umwihariko abagore b'abatutsi. Abajijwe ku ngingo yiswe ubwenge, ijambo bamwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoresha basobanura amayeri n'ubunararibonye mu ntambara, General Ekenge yavuze ko ubwo bwenge ari ubw'Abanyarwanda by'umwihariko Abatutsi. Avuga ko ari umuco wigishwa abana kuva bakiri bato. Ibyo yatangaje ntiyabihamije ibimenyetso, kandi nta makuru yizewe agaragaza ko uwo muco wigishwa mu Banyarwanda nk'uko yabisobanuye. Mu magambo yakurikiyeho, Ekenge yahuje icyo yise ubwenge n'ibyo yashinje u Rwanda birimo gusinya amasezerano ntiriyubahirize. Ni mu gihe u Rwanda narwo rumaze igihe ruhakanira RDC ibirego byo gufasha umutwe wa M23, rugashinja Kinshasa gufasha inyeshyamba za FDLR. Impande zombi ziracyahakana ibyo zishinjanya, nubwo raporo zitandukanye z'impuguke za Loni zagaragaje ko mu burasirazuba bwa Kongo hari ibibazo bikomeye by'umutekano n'imikoranire y'imitwe yitwaje intwaro. Mu kiganiro kimwe, General Major Sylvain Ekenge yabajijwe igitekerezo cye ku bijyanye no gushyingirwa, ahita atangaza amagambo yafashwe na benshi nk'atesha agaciro kandi ashobora guteza ivangura. Yavuze ko iyo ushakanye n'umugore w'umututsi ugomba kwitonda cyane, akongeraho ibisobanuro byafashwe nk'ibisebya kandi bidafite ishingiro. Ibyo byatumye amagambo ye akwirwa byihuse ku mbuga nkoranyambaga, akamaganwa n'abantu benshi. Abanenze aya magambo bavuga ko ashobora gushishikariza ubugizi bwa nabi no kwibasira abantu ku giti cyabo n'amatsinda ashingiye ku bwoko, cyane cyane abagore n'abana. Hari n'abandi bagaragaje ko bayashyigikiye. Ibindi byarushijeho kongera impaka ku nshingano n'uruhare rw'abayobozi mu kurinda ubumwe n'ubwiyunge bw'abaturage. Aha nabonye hari n'umunyamakuru rwose w'umugore hise ubikoraho ikiganiro gikomeye agaragaza we ko ashyigikiye Sylvain Ekenge. Umutwe wa Fleuve Congo wanenze bikomeye ibyavuzwe na General Major Sylvain Ekenge, uvuga ko guhindura umututsikazi nk'ikimenyetso cy'umwanzi bishobora guteza ingaruka zikomeye zirimo guhezwa, kwandagazwa, gusenyuka kw'imiryango no gushyira abantu mu kaga. Mu itangazo rya M23 yavuze ko ibigaragaza inkubiri y'urwango yemewe kandi itegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yamaganye amagambo ya General Sylvain Ekenge, ayita ateye isoni kandi ashobora gusubiza akarere mu mateka mabi y'ivangura n'ihohoterwa. Yibukije ko u Rwanda rutazemera ko amateka mabi yisubiramo, asaba ko amahanga atarebera. Amahanga murumva, Abanyamerika muri kuvuga ngo M23 nive muri Uvira, murabyumva?
mumanze murebe ibingibi ba Sylvain Ekenge bari kuvuga, turaza turebera hamwe n'ikindi gihobagane nacyo gikora muri iyo presidence yo kwa Kirombo, nacyo ibyo cyaje kuvuga, kitwa ngo ni bakita ngo ni Jean Claude Mubenga, nacyo turaza turebe icyo gihobagane ibyo cyaje gutangaza kivuga, nacyo kiri muri bya bindi by'ivangura by'amoko. Ibingibi nibyo bisenye Afurika, ibingibi nibyo bitumye panafricanism itagerwaho, ni ukubera abantu nk'aba ngaba batagira ubwenge. En general major abase bataniye n'abandi bafataga imihoro bakajya gukwirakwiza n'ubuhiri ngo bajye kwica abantu mu Rwanda. Ibingibi naho bitandukaniye n'ibyabaye, muzo byagejeje u Rwanda, ariko ino mvugo iravugwa, ariko isi yose irayibona, kandi ni icyaha kidasaza. Kumanika agati wicaye wajya kukamanura ukagira ute, ugahaguruka. Ibi bibaye mu gihe imirwano ikomeje mu ntara zombi, muri Kivu zombi. Muri iki cyumweru humvikanye imirwano ikomeye mu gace ka Makobora muri teritwari ya Fizi, ndetse n'ibitero by'ingende mu mujyi wa Uvira. Ibintu byatumye umutekano urushaho kuzamba. Ibiganiro by'amahoro byabereye Doha muri Qatar hagati ya leta ya Kinshasa na Alliance Fleuve Congo mu 2023 bigaragara nk'ibyahagaze, nta cyizere gifatika cyo kugera ku masezerano arambye. Mu butumwa bwe bwa Sylvain Ekenge wo gukangurira ingabo, General Sylvain Ekenge yasabye FARDC gukomeza imirwano, avuga ko umwanzi afite intwaro zisa n'izabo, akemeza ko intambara izakomeza kugeza ubusugire bw'igihugu busubijweho. Ku rwego mpuzamahanga, aya magambo n'ibi bibazo bikomeje guteza impaka ku mipaka y'ubwisanzure ko kuvuga n'inshingano z'abayobozi. Ibi ngibi rero Sylvain Ekenge yamaze kuvuga ni ibintu ubona ko biteje akajagari, no mu gihe leta ya Kongo nayo hari ibyo iri gukora ubona biteje akajagari ku bijyanye n'ibingibi n'ubundi by'ivanguramoko. Uno mugabo nawe, n'umugabo aherutse kuvuga nawe amagambo aherutse kuvugwa na Jean Claude Mubenga, uzwi nk'umuvugizi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ntabwo yagira umuvugizi ugira ubwenge, akomeje guteza impungenge zikomeye mu rwego rw'igihugu n'urw'isi. Mu mvugo zagiye zisakazwa mu mbuga nkoranyambaga, uyu muvugizi yifashishije amagambo asebya kandi asembura ikiremwa muntu, yibasira abatutsi b'abanyekongo, abagereranya n'udukoko, virusi, ibyonnyi bikwiye kurandurwa. Murumva, ibi ni leta ya Kinshasa. Sylvain Ekenge, umuvugizi wa gisirikari, umuvugizi wa gisegeti, ngaho mwumve niba hari inzego zose niza nzego ziri mu bushorishori bw'igihugu, perezida n'igisirikari baravuze. Kuki babandi bo hasi batagomba gukora noneho? Amagambo ateje impaka zikomeye mu ntera imvuga politike ishobora kugeraho no ku mbibi z'ubwisanzure bw'igihugu. Donc ubona ko izi mvugo ni imvugo mbi, ni imvugo amahanga atakagombye kurebera, ni imvugo isi yose yakagombye kwita ikagenda igakurikirana. Izi mvugo zivugwa n'aba bantu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izi mvugo turakomeza tuzirebere. Ibyo barebereye byaberaga mu Rwanda byatanze umusaruro ki? Kuki ibingibi byo tubyihangana tukagenda tukicara tukabirebera?
ibi ngibi ntabwo biza gutanga undi musaruro mubi nk'uwagaragaye mu Rwanda muri 1994 amahanga yari ahari. Kuki se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yibasiriye ubwoko bumwe? Abajenerali bafunzwe, abari gufungwa n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakomoka muri Masisi, harabamo b'Abahutu nibyo, haba Mugabo, ariko Mugabo bari abigize interahamwe bo bagomba kubona maripizi, bari na ba Masunzu, ba General Padiri, ba Eric Ruhora imbere n'abandi mugiye mubona bakomeje gufungwa bazira ngo bayave ngo bafite communication n'u Rwanda. Baba Christian Chiwewe bari abara inkora mutima bari aba John Cici bari inkora mutima ze, ariko nawe arakomeza kubafunga. Nibyo reka bafunge birumvikana, ariko none umaze murebe abari kwibasira cyane nabakomoka he, abishwe cyane. Turaza turebera hamwe abamaze kwicwa na President Tshisekedi kuvajya ku butegetsi, bari abanani ba generali bose amaze kwica, baba Delphin Kayimbi n'abandi bose bagiye bicwa kubera izihe mpamvu. Ibi byose nuko ngo bari kwicwa kuko bakomoka muri Est, bari kwicwa kuko wenda bakoze mu gisirikare cya CNDP, bakoze mu gisirikare cya RCD. Abo bose bagomba kwicwa, babanye na Joseph Kabila, abo bose bagomba kwicwa. Nukuvuga ngo ni cyagiye kigezweho cyo kuvuga ngo President Felix Antoine Tshisekedi akore massacre, abo atumva ku butegetsi bwe abice. Ibi bintu ntago bishobora kwihanganirwa. Gusa niyo mpamvu namanjire nabaza mbwira abari mu bihugu byo hanze b'Abakongomani, ndabizi mukunda Kongo, muri n'Abakongomani nyabo, ariko ukuri kubukuri, ikinyoma nacyo kibi kinyoma. Murebere hamwe ibigomba kubyara gutanga umusaruro, muze mufatanye n'abandi, kuko ubu bwicanyi bwa Kirombo afatanyije n'izi FDLR n'imbonerakure, ibi bintu ntabwo biza kugwa amahoro. President Tshisekedi ukomeje kwibasira abantu, abica, abagirira nabi. Ibi ni ibintu rwose ubona ko kugira ngo bidihanganirwe ari ibintu bigoranye cyane. Hanga bakomeza kuvuga Wazalendo, bagakomeza kwiyerekana yuko bamaze kugira mu mujyi wa Uvira, ariko amakuru y'ukuri nuko nabo nta nakanunu kabo kari kagaragara hariya muri Uvira, nubwo bakomeza kubigaragaza. Murabizi ko intare za Sarambwe zivanye mu mujyi, nongere mbisubiremo, zivana hariya muri Makobora ya mbere, Makobora ya kabiri, zegera hino ziza muri iriya misozi, n'ubundi iri kuberamo imirwano ikomeye. Ariko reka mbasezeranye ikintu kimwe, nuko mu kanya gato, mu gihe gito kitarambiranye, intare za Sarambwe muza kuzumva zamaze kugera Baraka. Bibogobogo ntiyongera kugumamo umwanya muremure. Iki mbasezeranyije mwebwe mu cyumve, nge Bemba ndahanura kandi mvuga ibintu byonzi. Nakomeje mbiririmba kuva mu gitondo, kuva ejo mbiririmba, mbivuga, kwisubiza inyuma ntabwo ngo guceceka si ubucuca, ahubwo no gucengerwa n'ibyuzi. Ibi byose hari impamvu yatumye basubira inyuma. Ntimutinye bira byo gukomeza kuvuga Wazalendo bari kurindagira bakavuga. Ibyo ngibyo kuvuga kwabo niwo mwanya bafite wo kuvuga, kuko nta zindi mbaraga bafite uretse zo kuvuga. Bari gukora iyo bamaze kwita ngo ni retrait tactique, repris stratégique. Bajya bahindura ngo ni retrait tactique, repris stratégique. Repris stratégique batangiriye Bunagana, ubu ngubu imaze kugera he? Makobora, imaze kugera he? Kipese,
imaze kugera he? Imaze kugera Mpeti, imaze kugera Shabunda. Iyo niyo bita reprise strategique koko. Mukanya kuko intare za Sarambwe zikuye Makobora, ibigambo byabaye byinshi. Twafashe, tumepiga, tumefanya hivi na hivi. Reka mbabwize ukuri, muraza kubona kitendo. Wanataonesha kitendo. Mwibuke kitendo, intare za Sarambwe zivana Ngungu. Baraje barigamba, babandi bitwa nibari ba umwe wari umuvugizi w'igisirikare ni Kayiko, niba ninjike Kayiko na waraza bafite za gepare. Ubu ngubu ngo bazanye ngo idi ngo niba ari brigade ngo bazanye ngo hariya hafi ya za Makobora, bazanye muri Makobora ngo bayise ngo ni foudre rouge, yari rutase za gepare. Bakora operation barise ngo ni operation Katripolare. Iyo operation Katripolare se ya Katripuye he? Barayiherekeje paka bayigeza Kamanyora, iragenda irakomeza, yarazimangatanye. Mwibuka abo bitaga ngo ni ba Musheku, mwibuka abo bitaga ngo ni ngo nabahibu special force, abo bitaga ngo ni Satande. Irihe mujye mumbaza, irihe Musheku, Satande, Satan, Gepard, sani bari sa 12e bataillon special, irihe? Izo zose zagiye nka ya mahembe. Ibyo byose rero nimwumve kare akantu intare za Sarambwe ngo twazikuye ngo muri Makobora. Mwazikuye cyangwa zikuye? Icyo mabwiye cyo nuko noneho bagiye kubona umuriro, wanatapata moto. Uwo muriro uradvancinga, kandi namwe murabizi iyo zisubiye inyuma kuki. Ariko Katanyama na Wazalendo na FDLR na FDNB nta bwenge bagira, abana akiri ni biginga gusa. Nta nubwo mujya munareba murebe ibintu byabaye ahantu muvuga ati intare za Sarambwe zikuye muri Kanyabayonga zigarutse ziraza zigera Kipese. Zibirukaho bakabundi batwika amamodoka, batama telefone n'amakoti n'ingofero. Intare za Sarambwe zikura Masisi centre, General Gaceri ahita akomeza agera Warikare centre. Nago mubyibuka Ingungu hari haje amabato manzi ari 5 y'abarundi, babirutseho bamwe barafatwa, abandi barashwanyaguzwa, bari kumanuka ya misozi yaye, bari ko hejuru za Bweremana, bari kugenda bari guhirimanga ibiziga byabo bitakara aho ngaho, babageza Minovu, barabakomezanya babageza Gatogota. Ntimubizi? Iyo niyo bita reprise strategique, niyo mutabizi. Usubira inyuma ukagaruka n'izindi mbaraga. Ariko kuva Bunagana bari gukora reprise strategique, mureba aho bageza abaginga. Mwebwe nimugira ubwo mwumve ko mutuje. Ikindi mbabwiye, mutanga amaboko niba mubemera. Abemera intare za Sarambwe, abemera Madubu, ngo muduha amaboko niba mutwemera. Iyo ndirimbo abantu bayizi muyumve, ubundi mutanga amaboko, mutange n'imbaraga. Icyo mbabwira cyo, ndabakunda, mbahereza amakuru y'ukuri, mbahereza ibyabaye byose nk'uko bimeze. Mutayomba areke kuyomba, hari amakuru mfite hariya. Murabizi yuko Mutayomba ni Interahamwe. Ngo niba ngo yitwa ngo iki n'iki sinzi ukuntu ko ariko ngo niki, ariko bamukuye hariya aragenda. Ni muri bira bice n'ubundi nabonye byaberagamo imirwano, muri bira bice bya za Gatoyi, afata abasirikari biwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kuko navuga ururimi rw'Ikinyarwanda rega, kuko n'abantu baba bari kumukurikirana ko byari ari kuvuga, yari gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse no ku cyumba bari gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda, ari kwerekana ko afashe abantu bo mu ntare za Sarambwe. N'abasirikari be, ndibuka ko n'uwitwa Paul Abraham yigeze kongera gukoresha iryo tirifi. Amaze gukoresha iryo tirifi, afata muramo w'ahantu bite Irushoti.
uwo witwa Mahombi aramujyana ahantu arangije arerekana mu nkamere nerekana uko nafashe umusirikare wo muri M23. Nibyo nuza ari kwerekana hariya uriya Mutayomba. Iyo ni ibintu bajya bakoresha, wajinga sana. Wajinga sana. Ngo wanavara ngo teni ya plane. Ya plane nago nabonye n'abasirikari b'abarundi bari bazifite. Abasirikari b'abarundi bari bazifite. Ibyo byo kwerekana n'ibiki ngo guseme hivi na hivi. Umwe bakamubwira ati ngo ntuvuge ngo uzi n'igiswahili ngo werekane ko utazi n'igiswahili. Noneho yajya kuvuga n'ikinyarwanda ugasanga nicyo kinyarwanda cyacu cyariya igahira. Ikinyarwanda cyariya muri za Rukweti, ikinyarwanda cyariya muri za Gatoyi kiba gitandukanye n'ikinyarwanda cy'umunyarwanda. Ibyo mubyumve. Imvugo yacu iri different ni imvugo umunyarwanda nyamunyarwanda just abavuga ikinyarwanda cy'ikinyarwanda. Hono uwo Mutayomba we aravuga ikinyarwanda kiza kuko ni intera hamwe abari kubwati ngo nyiye mukonya ngo mwaje gushaka muri kwatafuta ni wewe uko nani uko nauliza watoto ya Kongo ase muri kwatafuta nini mu Kongo na huko mu Kongomani pumbafu kujya mugira n'ubwenge we Mutayomba. Murakoze rero kankomeze mbifurize kugira umwaka mushya muhire, kugira ibihe byiza. Uno mwaka uzatubere uw'amata n'ubuki kandi uzatubere umwaka tuye gutangira, uzatubere umwaka w'intsinzi. Imana ibahe umugisha, ibihe byiza.